Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Malo, sawubona. Ngiyakubingelela mbukeli wekwenzekwenzeke podcast. Ubingelela komezwe gebegeme sanebuzana indlela kanjani into engayithemba uthando ngayithemba inkunzi abancede ucitshwa tabayi konje wasaphikisa iqante. Enhlabani kwasima maqedza zenyankolozo ehlabani kwesithi maqedza zenyankolozo umthando membulo ngikhuluma eqinisa ubhokole insizwa neintokazi la idino zakho emabhekona empumelelo. Yazi ngizwe ngijabule nje yingoba ngiphethe into enhle, mother of all, Maskandi, a festival. Ayikho into engiyiphethe. Kodwa ke ngiphethe the one and only wathi inkunzi endala. Wait, asibingene mfowakho Ngobe. Ngiyabingelela ngiyabonga kakhulu Mbulazi ngibile nethimba lakho Kanyakwethu. Ngiyajabula ukuthola leli thuba ke nami ngizingena la endlini zenu zokusakaza bafowethu. Wait. Siyabonga kakhulu. Qala kwethu sithanda nje ukubonga si team yonke usuke singaphelele ke siyashort sithe asikhe phezulu mfowethu sisunyiswa imother of all Maskandi festival engomhla ka6 ku April kulenyanga ezothwasa kuyobe uqala nje nkathi yoqala emini kuyoze kuse ngakusasa so mntaba basithena athi asithatha ithuba sikuncenxe sikumeme kodwa nje mfowethu bonga lokhu sibekezelele usuku libelodi kakhulu sakufica mfowethu ususilindile into egcina isikhathi. Hayi siyabonga. Mfowethu asihlale khona ngaphambi ukuthi singene ngomcimbi ongomhla ka6 ake siqale eqali njoba ku Maskandi phela ufuna sishisa impepho nginolomuzwa sithe sixoxa kancane silapha emontweni ukuthi hayi umuntu waqala lomculo insizwe yasenkandla awungiphe nje mfowethu umlando ngalomculo kaMaskandi ukuthi kukhulunywa ngani makukhulunywa ngomculo kaMaskandi ukuze sizwe nane encikithi ye mother of all Maskandi festival ngoba phela umsuka ufuna ube lapha eqaleni ya khona kunjalo futhi ngiyawuthanda umbuzo wakho mfowethu ngoba ngithi mangikhuluma nabantu ngithi lento yomculo ukuqala singakhulumi ngoMaskandi specific lento yomculo thina abantu baseAfrika isegazini sigijima nayo ngoba umuntu omAfrika ngisho kushoniwe kuyaculwa ngisho kwenziwani kuyaculwa into ongeke uyibone kwezinye izizwe ziyenza ukukhombisa ukuthi thina the only thing esiyenza kakhulu noma siyazi kakhulu umculo kangokuba ngisho nalabo basentshonalanga ngesikhathi befika la bafika izinto zethu saseyixoxa ngomculo. Yes. Angithi bekuthi noma izophuma impi kube khona amahubo kuhutshwe esho insizwa zisho ukuthi zishiya umlayezo kulabo bazosala ekhaya ukuthi mangabuyanga kube njani bese ziphinde lishintshe ihubo ukukhulunywe nezitha lezi kiwa kuzo ukuthi sizonifica sizonenze njani messages belokhuzana ngawo umculo kutheke ngesikhathi sekufika ka abasentshonalanga yes sekukhona lento ukuthi abantu abamnyama bayaphoqwa manje ukuthi abahambe bayosebenza yes mhlambe singakafiki lapho ngempi yokuqala iWorld War yokuqala yakuliwe kunabantu abamnyama bathathwa la eSouth Africa beyolekelela amangisi bafakwa emkhunjini lo mkhumbi lo washawa usolwandle kwakulapho kwakuxubile kukhona ngisho amakhosi ayekade elapho yacommemorate le nto bathi imendi khona kwicalendar kaLukhuzana lawo madoda kwathi ngesikhathi umkhumbi usinka insizwa zathi zazihuba ingoma lapho ukukhombisa ukuthi lento eyingoma yini kuthini fast forward makufikwa laba kuqalwe indaba zezimayini nezinkompolo laba bakithi ngenxa ukuthi bekuwabantu abangafundile but izinto zabo nokukhala kwabe bekudlulisa ngengoma kuthi noma kunemfolomane engabaphethe kahle babe vele behlanganisa ingoma bayisho lemfolomane nakhona ke lapho inkompolo sibonile kufika imculo ngomculo ukhuluma ngamarabi ukhuluma ngokhwela music ukhuluma ngani abantu abamnyama who were doing that to a point kwaze kwaba khona le influence ke yaphesheya kusengena insimbi ke sabona kuba khona ke uhlobo lomculo olvelayo njengo umqashiyo kwaya kwaba umbhaqanga wasuvela kuMaskandi ngoba uMaskandi uvele lapha after lokho
then ke lapho kuma ukhuluma ngamaskandi ubungumculo nje wasemakhaya kungeke ukuthi uformal ingakho insizwe eziningi almost zonke lezi indala beyifunda ngesiginci sokuzakhela ile okuthiwa igaloni lamafutha koyigaloni angazi ke noma sokhona nakwazi kusengakhuluma ngangazi yomafutha 5 liter khona kwakuyigaloni kwakuyigaloni lamafutha beyikhandela iginci zabo bezenzela ilokhuzana befaka usiko into ayekade ikhona kwakudlalwa abadloko uphushukela isiginci akafundanga isiginci qala wayedlala abadloko khona ukudala abadloko qinqinqi umuntu wayekade ekudlala la wayilayithe khona omnye ubaba othiwa uNomashizolo yes bona ngabe bedlala abadloko naye ke uphushukela ke wayifunda lapha ngixoxa uphoze uyabona kube mhlawumbe nesithama afuna sihlele no engineer ayifake lezi zinto ayikucreate ayifake ukuze masizibone uma kukhulunywa abadloko yini ikhunywa ngani wamanje uzosuka lahle kodwa nje producer asingabi nabantu abangamahlathi right siyabona so ke uphushukela efundeke abadloko ngoba uzalwa lapha enkandla yes kwahamba isikhathi ke ofanele ezeThekwini ezofuna umsebenzi engakabe uphushukela wafika la eThekwini mayifika la eLokuzana eMajaldini esebenza lapha enzingadi lapha wahlala exabana nabaqashi bakhe ngoba kwakuthi ngakashaya ngisho isikhathi ukuyetini ngoba esenisigingci saka idlala isigingci lapha sakhe lapha edlala ingoma zakhe hayi bagcina itime akayazi wamxoshwa ke kwazi kwaukuthi uthola umsebenzi la kwaShukela lapho wayesebenza khona nezinsizwa into yamqhatha ke lapho nabelungu kwakuthi makade kubreakiwe kusetini abantu ababuyi siyashaya isikhathi kanti uma befica abantu nabo bangungela indoda ephethe isiginci la abakusabuyeki ishift uyalimala umsebenzi edlala uphushukela manje dlala iphushukela abamthethisa abelungu baze kwaukuthi bayamvala ukuthi angabusaphathi isiginci maye emsebenzini kodwa ke sinyonyobisa kothuka sesongingulo umuntu hawu ngani nomuntu uvaliwe nje ngendaba esiginci kwaze kwaukuthi ke uyaxoshwa futhi axoshwa ke emsebenzini mayixoshwa ke emsebenzini insizwa ngoba phela kwakudliwa ikali ngalezo ikhathi lapho koLukhuzana embuza insizwa hey wena kodwa ngoba usuxosiwe ke imali yophuzopuzana wasethi hayi ngizophuza ushukela wabelungu igama lika phushukela ke lamnamathela lapho ke igama lika phushukela uza umlando so ke kwaze kwaukuthi ke uyasuka la eThekwini waya kuphi eGoli lapho ke eGoli aqale khona ukurekhoda khona eGoli ke yohlangana ezinye insizwa wayebhekhwa ubaba unjahanje ufaka umjahile yaphila injahane njalo baba yona ke insizwa embhekha lento yokugadla yaqalwa uyena kuphushukela egadla unjahanje umgadla nje umuntu obhekhelayo unayo embhekha la esho ethi ngiyakubona na kwemva kwami lokusinekile lokemva kwami la ufuna ukuthatha izinto zakhe egadla yona eLukhuzana so yaya ke lento uthema isedlule emhlabeni phushukela kwawuyena impela kukhoza ke ungathi uyavelela naye uthema kusuka ma umfazi omnyama ewina ingoma la eThusini eUniversity kwakunengoma wayeLukhuzana neGoli ku-interview yakhe yokuqala yenza umfazi omnyama wathi uzokhipha amakhehla emculweni esho ethi uzowakho onke amakhehla yesuka lapho into yakhe ke no khuzo nothwalufu la isuka khona ukuthi amakhehla onke manje ahamba empeshenini yabo sefikile manje umfaka umgquzulu hayi ke lapho ke zayibizana ke uthi mina inkosi yamavondo njalo kuba phela wayithi yena inkosi yomaskandi uthi munyawo yona inkosi yamaskandi inkosi yamavondo indala lento yombaba into yokugadlana indala kakhulu so ke that's where umaskandi uqhamuka khona ke kwaze khona ke insizwa ke lokhu ifika ke baningi nje abacule ababekhona at the time khona nomnye ubaba wakwangwenya wayela wasemnambiti kodwa eqophe egalo mhlamba abadala kunawe bazomazi kuneqembu wakuthiwa indoda engaziwa cha ngingazi impela yebo ngiyafunda namhlanje ngihleli phansi yabona njengobona umzekezeke yena wayefika eimbozo ubuso kanje ifaka into engathi intshebe lapho kuthiwa indoda engaziwa lelo gama uliqamba nje wayekade ebheka kuqembu lombhaqanga abelungu bezwa kuthiwa uyaqopha base bamvala ukuthi aqophe wabona ukuthi indlela ngoba la wayenza khona imali wavele wayifihla wavele wathi indoda engaziwa ebuza igama haba manje hayi indoda engaziwa waqhamuka kanjani abelungu bese omaye bethi leli voice ngoba phela kwakusaqopha abelungu lapha eGalo kwakuseka abelungu yona inkampani enkulu lapha eGalo bathi leli voice ngathi le voice ngathi siyayazi usenza khona e-studio usefaka imbozini bathi kubantu ukuthi hayi indoda engaziwa hey ukuhlakanipha so ke lezwe umaskandi uqhamuka khona la umaskandi kuqhamuka khona
So ke ukuza ke lo daba singalo ke mother of all iphupho leli esasivele sinalo ukuthi siyafuna nathi ke sibe nento esiyenzayo mhlambe ethe ukwehluka endimeni yomculo mina ke abangaziyo bazokutshela ukuthi la emculweni kaMaskandi as much as ungabnikeza umuntu imali ngakunikeza ekseni intamama ibese imali siphelile kodwa mangikunikeze izinsiza kusebenza nangolo losuku sayoyisebenzisa njengoba ninama camera la yona nto noma ungavuswa ngasiphi isikhathi ngeke ukuthi kanjani uzovusha umsebenzi kunema competition engangiye ngiwenze kwelinye iphephandaba ilanga ngisebenza kulo leso sikhathi lapho sasiwinisa yabona nje iqembu osaziwayo leli kakhangelana imvunulo yalo yokuqala yaliwina competition engangiyenzile indidane isiginci asiwine sasidula kunazo zonke wayisiwine wayiwine kwilokhuzane kwi-competition leyayiqhosha ngaso eqala hayi ngobe phela besithi mhlawumbe usilethela amalahle umuntu usilethela ikhwantama kanti umlando ukhona vele abantu bayawazi kakhulu abantu bayawazi nje kakhulu eqala ukusebenza ngaso ngaleso siginci leso studio sidlalwa ulokhuzana upotopoto wangifonela uCwenze wangifonela wathi asikhali siyanya so ke sisuka lapho nje intoni enjalo so ke la ngiyakhona ngisekutheni ukuthi as much as abantu baye bekhuluma ngemali kodwa kimi okubalekile abantu benezinto abayikhombayo abenezinto ezokukhombayo zokusebenza so ke sithe masiqala ke lento ye-mother of all saba nawo lo mqondo ukuthi ake kube khona izinto ngoba we feel ukuthi la emculweni kaMaskandi phakathi kwezinto eziningi i-challenge abakhona izinto zokusebenza kubaculi thola ukuthi abanye abanamvunulo abananani ngiya understand ke lesikhathi samanje ukuthi yes ngiya understand ke lesikhathi samanje igenge ninga isavunulu kukhona lezi zinto zomakhavela wathi kodwa makhuluma Maskandi phela bekugcilwa endabeni yemvunulo so ke nayi ke isithema siqala ke i-mother of all sathi thina sobekane ekuyinto esicabanga ukuthi bayidinga abaculi lapho waqhamuka khona kumqondo wequantum ke ukuthi hayi asivele sibeke nje iquantum isuka nje so kunjalo ngiyathokoza ukuthi nawe walibona sikhuluma mama mngaphathi mngalibusela esitolo hayi lutho ngoba ikhona eminye imicimbi thothi siyithenge imoto sakhonjiswa sabona seyipostiwe sekuyasuka usuku lokuwina asazi akusashiya ukuthi kwenzakaleni hayi phela lapho kuya ngokuthi ubani ungasashi ingoma kuthiwa iParis kuya ngokuthi ubani wena uyihlonipha yini wena kuqala ngoba mina sengimdala endimeni angikwazi mina ukuduma ngamampunga hayi angikwazi ukuduma ngamampunga ngibona umuntu nje obahlonipha kakhulu abantu and ke abaculi ngibahlonipha kakhulu ngoba istruggle somculo kaMaskandi ngisiqonda ukudlula mina ngixoxela indaba ongayibuzanga ubaba umqashi wendlovu yes angithi wayihlala la ehostel la kwaMasho ihamba wheelchair inkampani wayiqopha ngaphansi kwayinomhlupha indaba yokumbhadala wayefika la engisebenza khona ehle lapha kwaMasho rank lapha efike eqhuba inqola yakhe ndoda angidlila nginakudla endlini abelungu angikhulumele nabo kuyobafonela abelungu ukuthi ababhadale lo muntu ngaleso sikhathi ngoba ngangisebenzela i-Daily News ngaleso sikhathi leso bawufona imali boyikhipha begijima so ke ngizama ukuthi i-struggle sabaculi ngiya-understanda kakhulu khona abanye badlula emhlabeni begula bengakwazi nokuthi bethole ngisho imali yokuzelapha because umculo kaMaskandi kudlalwe ngabo kakhulu abaculi even at that time akufanele kule era esikuyo izinto ezinjalo ziyenzeka yingakho ke namanje masiqhamuka thina sithi kwenzeka ukuthi noma umculi mhlambi sekunezimo ngabe ezempilo ngabe izinto ezimenza ukuthi angasakwazi ukubamba imic ayocula kodwa nayi imoto ayimfakela imali quantum lakhe yabo sila lapho la sikhona mhlonishwa ayabona mfowethu uma ukhuluma ngomfoka Ngobe ongumhleli we-Mother of All Maskandi Festival ukhuluma ngengqungqulo bafowethu indoda ke kwazula wadliwa amandla omuntu ke lesho njalo iqondo lithi abakwazula wadliwa amandla omuntu nanga phela mfowethu ngeke siwadla amandla akho asivele sihlale kuyona futhi siqhubeke mfowethu
akusipheke leyo kuvotela leli quantum eliyisimanga esengale angayibonela lona elingena number plate elinesikhiye esisha elaliqhamuka eGoli kwathiwa lisuka le eGoli lilethwa ngosuku lokuthi lapha kwidina yethu ukuthi cha bonani bafowethu thathani izithombe nayi iquantum late so sicela usipha nje mfowethu ukuthi njoba lokhu sibona amavoti lokhu kuvotiwe 150 umuntu ofune ukungena kwi top 30 and futhi uma ungena kwi top 30 uyahola sithatha nje usibeke ngomcimbi overall yawo qhawula kwethu ngizoqala ngithi mshonshwa muyibuka imother of all yes ithanda ukwehluka ngoba cishe nawe uzongifakazela sure akuvamisile ukubona event edidiyele bonke abaculi ngabe ngowase Eastern Cape ngabe uwase Free State ngabe uwakuphi for instance uzinja zamluma ngithi uyazi wase Zimbabwe yep so itshelani ngalomncithwana ikutshela ukuthi umncithwana uvulelekile international yes so ke inakuyo ke lento yethu sathi thina inkundla sizoyivula asinayo iposter sithi naba abacula kuvotelo laba akube abantu abasitshela ukuthi ngomhla ka6 bafuna ukujajuliswa ubani njengoba kuvotwa nje la kuvotela ukuthi abantu abangene kilo top 30 bathi abalandeli sifuna ukubona usibanibani nosibanibani kube yibona abayosijabulisa lapha sithi ke thina siyi mother of all uma nina balandeli nabathandi bomculo senikwenzile lokho lo enizomvotela kunabo bonke sobe sesemxhawula ngequantum zomnika iquantum bese futhi siyambhadala ngeperformance yakhe kwayinto embili ehlukene lezi sizomnika iquantum bese futhi siyambhadala no number 2 kokwakhe kuhle ngoba sizoyidablish imali yakhe sizoyidablish so ke izinto ezinjalo esiyiphethe so nje makuvotwa nje kuvotelwa lokho okuzokwenzeka ke this week ngoba ilokhuzana ipool yethu mhlambe mangakuvezela nje sithombeni up to this far abaculi abavotelwa kulento about 3000 manje 3000 not KZN only but come all over from go Free State group 3000 so ngomhla ka 29 sithi ke siya 29 ngolesihlanu lo kusasa impela lwesihlanu 29 siyakuvala ke ukuvota loka wonke izobe mhla 29 siyavala ngaphathi kwamabili bese sithi nayi top 30 ngomgqibelo bese siyayimemezela le top 30 bese le top 30 izoqhubeka hayi ukuthi uzoqalwa phansi ukuvota izoqhubeka njengoba ibiqhubeka ngoba phela kungenzeka ukuthi wena ube unumber 30 yabona kodwa lisekhona ithubo lokuthi unumber 1 usangamketula up to galeli viki usangamketula iquantum uhambe nayo kodwa into esiyenzayo senzela ukuthi kungabisabi manje ukuthi samukela umuntu omusha mhlawumbe unumber 2000 and banibani from 29 sivalile lapha mawungasangenanga ungabisaqhubeka sekuzogcilwa kulaba ke manje siwamemeza ukuthi nayi lokhuzana top 30 nayi top 30 yabona abantu izobilandelana le top 30 le top 30 masiyimemezela asizosho ukuthi number 1 wayo ubani ngoba ngoba phela into ekhona sifuna thina bonke abantu number 1 bembone emcimbini omkhulu kodwa sokunikeza thina ukuthi nabo abantu abakwazile ukungena ku top 30 labo bantu ibona bazobe beqhubeka ngoba kwabona umuntu uzobe engazazi ukuthi unumber bani okukhomba ukuthi from ngomhla ka 30 bayaqhubeka abantu up until ngomhla ka 3 kwenzela ukuthi mhlambi if number 2 ngiyalinganisa number 2 uma iqhutsheke votela usengamketula number 1 athathe quantum ahambe yes into yakho njalo clear ake sibukeke ke ngiyazi uhlala uyichaza kumele siyichaze nale futhi ukuthi kule top 30 baqashiwe labacula bazobengene kule top 30 funa siyigcizelele leyo bese usipha futhi ukuthi bapha abaculi ke esobe senabo esigabe ngabo amacikethu ngalolu suku lomhla ka6 yeah ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyafuna ukugcizelela ukuthi i-top 30 from number 1 to number 30 yes bonke labo bantu baqashiwe bazobhadalwa yes and labo bantu labo sizokwenza sure ukuthi siyababhadala akeke umuntu esombhadala after event sifuna ukwenza lokho thina bothi beye lapha ngoba phela siya ayisokhaphe ngizomfonela umngane wami esengena ithi wemngane wami umfo Ngobe ungenze ngani ukuthi sekuthinta i-account angithi transport eGoli suka ngopetrol yeah yiqiniso
iqiniso angisaqhubekile lapho so ke bese ke abantu ke sobe sinabo ngiyacanga ukuthi abalaleli bakho bayazi ukuthi insizwe efana noKhuzani mhlawumbe noGcomelisha vele bona abekho kuloko because ibizo ma guest artist ethu lawo namanye kamaqembu abesifazane yabona abantu ke engaqiniseka ukuthi vele sesinabo njengabo Ganzoma Jumbo abona just to make yes but ifocus yethu na lezi insizwa ze top 30 mina kula ngibheke khona owami umncintiswano ulele lapho njengoba ibulalana nje iqinana uwe benguyiduna yazi yini ngiyayibuka nje cishe ilog yethu buloku ilandela iyaguquguquka khona wathi KZN versus Eastern Cape yes ngifuna la uyabona ukuthi hayi kunzima ifikile ezasekoloni uma ucabanga yini lekhuthisa kangaka Eastern Cape ibizibona mhlawumbe ingavulelekile noma ukukhombisa ngempela umncintiswano uvulelekile ukubona Eastern Cape Maskandi ungena kangaka omunye induna yabalandeli khona Eastern Cape ngathi mangikhuluma nayo ngayibuza lo mbuzo uthi yini ngoba ngibabona bebaningi abaculi base Eastern Cape yathi kumina no bafuna ukuprove point ukuthi njalo bahlala bevalelwa kweminye imicimbi bafuna ukutshengisa ukuthi nabo bakhona uMaskandi khona ngoba umfowethu lo okumhlobo wena nosashona usabambikane washiya ilegacy strong baningi abaculi lensizwa yabapheka so ke nakhona uMaskandi khona so ke ngabuthi they really want to make a statement ukuthi nabo bakhona endimeni okuyinto ke futhi ethandwa kwabahleli bemicimbi ngoba phela ungathiwa mhlawumbe niqasho kati asiboni ngicanti mother of all Maskandi izovaveza labo bantu abathi thina izandla zethu ziphakanyisiwe well engakusho mfowethu ukuthi imother of all thina we are running our own race yes sekuzoba kubona abanye abahleli bemicimbi ukuthi bona lento esenza bayibona kanjani if they feel ukuthi lento indlela benza ngayo bazoqhubeka won't have a problem engaqinisekisa ukuthi nangonyaka ozayo thina inkundla sazoyivula uma ukuthi kunomculi othi ucula uMaskandi use DRC akese ikhona into ethi ke ekuyavela silapha kwiGaladini lapha emhlanga ukuthi akhona amathuba amancane ukuthi khona abaculi oyedwa ababili angahle bayitholela ukuyaphesheya ungaqinisekisa lokho nje ikhona inhlelo enphezulu kwazi ukuzama lokho kulekelela ukuthi umcimbi ungagcina kuumcimbi wase South Africa kodwa njengoba usho sifuna international lento kunjalo kakhulu mntaka baba ngoba kukhona i festival ebase Austria eVienna sathi ke through i foundation ngoba sisebenza ne foundation kaBhodloza Foundation sathi ke masixoxa sihlala phansi babuka ukuthi i mother of all is bringing i platform vele yayivele ifunakala so ke mase siqhumana nalabo abaphesheya bayithanda lento bathi hayi sesibonile ukuthi lento ke sasifuna yenzeke sizokwenzeka ngalomcimbi so basiqinisekisa ukuthi already kwi festival yabo ibizwa ngeAfrica Tage izoba ngoAugust okwamanje basasinikeze islot sabantu abawu2 okukhomba ukuthi abaculi kunabaculi abazoqhamuka kulomcimbi mother of all abazoyodlala phesheya leyo nto inkulu kakhulu mfowethu ngoba khona abaculi bangakaze mhlambe baphuma even outside the province ukuya phesheya is something else bathi ke abaphesheya into abayigadile bazobheka indlela umuntu aperforma ngayo stage nani izinto ezinjalo bafocus bona emculweni kakhulukazi yes so ke kuzobaleka ukuthi insizwa ithube njengalezi zingaliyiki ngoba okunye labo bantu abazothola lithuba lokuya phesheya still bazoba amanxusa ethu ngoba uma bafike phesheya benza kahle ama chances ukuthi isibalo sabantu abazo ngoba le festival iba khona minyaka yonke mhlambe mabenze kahle bathandwa abantu mhlambe laba eAfrica Tage bangasho bathi ngonyaka ozayo besicela imother of all isinikeze mhlambe amaqembu awu6 kahle siba so ke kahle abakhongi lapho zothathwa abakhongi ibona bayosikhongela iphesheya so ke nakubona laba bayoqokwa siyodlulisa lo message ukuthi siyacela ukuthi benze ngendlela kuyiyona ngoba ibona iflag lethu lophakama ngabo esizweni ngoba laphana uya kwi audience ongayijwayele audience abelungu imvamisa and bafuna ukubona izinto zenzeka and ke engakusho ukuthi bakuveza ukuthi baphesheya ke kakhulu stage yona into esetshenzwa kakhulu live ilapho ukuthi live impela ufuna indoda ufuna ifanele impela kulabo abazohamba nje bangayosifaka ehlazweni bangasifaki impela ehlazweni fanele benze show ngoba bayobe bemele iSouth Africa bemele onke amaciko kaMaskandi South Africa
cha mfowethu sesiye ngasemaphethelweni ohlelo lethu ebeluyisipecial la khona sithi ke Mother of all Maskandi festival engomhla ka6 lapha na ke ku April 2024 ungokuqala ke thoya ingane entsha mfowethu ke zikhona ingqinamba enibhekana nazo ngicela mfowethu ukuthi niqine bafowethu nokusipha nje mfowethu isiqiniseko sokuthi mfowethu into enhle kangaka ikhona izokwenzeka ngicela singababukeli bekwenzeke bazoyishayela ihlombe leyo ngiyazi ke but ke saxoxa nje ngaphambilini ukuthi kuziba khona ingqinamba kube khona icompetition njalo njengengwevu ke sengifuna ukuyifundela nje nami sesihamba mfowethu ukuthi wenza uqinisekisa kanjani ukuthi izinto ezingama negativity eziqhamuka kubantu ukubulala igama lomcimbi ngoba ngeke siyishiye ngaphandle leyo sike sayibona kakhulu enkundleni zokuxhumana abanye bengelelele ukuthi hayi engathi amampunge lana wake wathi omunye umholi wathi uma uyozingela uthi namhlanje ufuna ukudla impunzi yes hamba uyozingela impunzi yes kodwa ke mawungena ehlathini kwavuka iqaqa musa ukhupha iqaqa ngoba uzongayidla impunzi wena uyozingela impunzi ngicela ukuma lapho sizulu asitoliwe hayi asitoliwe mfowethu amathikithi ayathengwa awu100 athengwa kuphi kanjani senze njani wasifuna kwathenga amalokhu njani amathikithi yes amathikithi mfowethu ayatholakala ko spa bonke nje o spa nase ticket pro amathikithi ayatholakala njengobusho nje 100 and siyacela ukuthi impela abantu abaphuma inkalo zonke bafowethu umcimbi omkhulu lona bazoseseka and sibathembisa ukuthi njengoba nina nani khona kwigaladina ngomcimbi oqala futhi lokho nakubona indaba enkulu ilapha awukodwa madoda ngelanga elikhulu mhla 6 kula impela sonihlukanisela izinto ubona ukuthi nanga umcimbi ngoba imicimbi ayilingana ukhona umcimbi bekhona imicimbi uzobona ukuthi nanga umcimbi siyacimbiza lapha asibunya ngendololwane Mpoka Ngobe mfowethu sibonga kakhulu eqhawula kwethu uNkulunkulu sengathi nje engaqhubeka mfowethu agcine asibonge hayibo yonke into iyabonga ngibonga kakhulu nethuba nesinikeze lona nabalaleli beni bafethu ngathi istage lesi singaqhubeka sikhule siye phambili ngoba izinto ezinjengalezi bafethu siyayithanda mhlawumbe unyaka ozayo nje noma inama partners ethu kwasibani mhlawumbe seseshanga ngemillion ama followers noma subscribers go and subscribe lapha kwiKwenzekwenzeke podcast besikulethela into enkulu Mother of all Maskandi festival the best show ezokwenzeka ngomhla ka6 hawu bakithi yazi into engaka asifale ngoba sizoza sona into enhle kunjalo siyabonga qala kakhulu thank you Kwenzekwenzeke